Sva grla se nalaze unutar start mašine, iščekuje na start prvog nadmetanja. 53. juničarskih konjičkih igara drugog dana, najlošije startovala Sandra, nešto slabiji Perfect Slipper, na čelo ide Black Monk. Black Monk Peridot, Black Monk Peridot, Naughty Jack, s polja ide Opal Gen. Trku vodi Black Monk, na drugoj poziciji je Peridot. Sada na trećem mestu izbija Opal Gen, četvrta pozicija za Naughty Jacka. Potom recimo Tony Montana. Ali kao da ga obilazi, ne, bio je to Jamuka, obilazi ga Perfect Slipper. Trku vodi Black Monk, Black Monk, Opal Gen, Black Monk, Opal Gen, Peridot, četvrta pozicija Naughty Jack, zatim Tim Twister, Perfect Slipper, Jamuka, Tony Montana, pa na začelju Sandra. Trku i dalje vodi Black Monk, Black Monk, Opal Gen, Peridot, Naughty Jack. Black Monk diktira tempo u trci Memorial Blagoja Blagi Uroševića. Na drugoj poziciji je Opal Gen. Sada na drugu poziciju izbija Naughty Jack. Black Monk, Naughty Jack, staje tamo Opal Gen, Laglo. Na trećoj poziciji je Tim Twister, šunja se tamo Fele i uhodi prva dva grla u ovoj trci. Na čelu je i dalje Black Monk, Naughty Jack na drugoj poziciji, s polja Tim Twister. Ko će dobiti ovo nadmetanje? Black Monk, Tim Twister, Black Monk, Tim Twister, Black Monk povedi, dovedi, Black Monk 1-0, Black Monk ide napred, Jamuka druga pozicija, Tim Twister treća, četvrta Naughty Jack, peti Tony Montana, šesta Perfect Slipper, sedma Sandra, osmi Peridot i poslednji Opal Gen. Čini se da se sva grla nalaze unutar start mašine, zatvorena zadnja vrata, trka je puštena. Najbolje je startovao Carigrad, ukoliko se ne varam. Carigrad ide na čelo? Ne. Ode na čelo Topaz. Topaz je izbio na lidersku poziciju, Tearet je na drugom mestu, Aurelio na trećoj poziciji, Carigrad s polja na četvrtoj, peta pozicija Offcat Wonder, stiže Keep Calm do njih. I tragač zajedno sa njome. Trku vodi Topaz. Topaz vodi ovo nadmetanje, druga pozicija Tearet, treća pozicija Aurelio, četvrta pozicija Offcat Wonder, peta pozicija Carigrad, šesta pozicija Tragač, sedma pozicija Keep Calm. Trku vodi Topaz. Topaz ima vrat prednosti u odnosu na Teareta. Treća pozicija tamo za Aurelija, četvrta pozicija Offcat Wonder, peta pozicija Carigrad, šesta pozicija za Tragača na začelju Keep Calm. Trku vodi Topaz, izvukao se sada za 3/4 dužine konjskog tela. Topaz vodi ovo nadmetanje, Tearet mu diše za vratom, treća pozicija Aurelio, četvrta pozicija Offcat Wonder, kao da je počeo Aurelija da jaše, džokej Aleksandar Šašić. Trku i dalje vodi Topaz sa Željkom Ilićem u sedlu, iznela se tamo skroz polja Offcat Wonder. Topaz vodi ovo nadmetanje, Topaz, Tearet, kroz sredinu ide Carigrad, skroz polja Offcat Wonder. Topaz se bori sa Tearetom, Topaz se bori sa Tearetom, Topaz ili Tearet, ide i Keep Calm, vrda okolo, Topaz, Tearet, Topaz, Tearet, kasni Keep Calm, četvrta pozicija Carigrad, peta pozicija Aurelio, šesta pozicija Offcat Wonder i poslednji Tragač. Trka je puštena. Na čelo trke ide Inera sa Zoranom Petrovićem na sulkama. Inera, Serial Killer MNP, zatim na trećoj poziciji Pablo Jet, ukoliko se ne varam. Pablo Jet sad ide na drugu poziciju. Inera vodi ovo nadmetanje, Pablo Jet na drugoj poziciji, Serial Killer na trećoj. Na četvrtoj poziciji, da li je ono bila Favonija, čini se da jeste. Iznutra kasa Inera, na drugoj poziciji kasa Pablo Jet. Inera, Pablo Jet, iznutra Serial Killer NP. Na četvrtoj poziciji jeste Favonija, na petoj poziciji Perfect s polja, a iznutra Iron Will. Začelje za MT Hičiti. Trku vodi Inera. Inera, Pablo Jet, Serial Killer, Favonija, Iron Will, Perfect pa MT Hičiti. Kao da je nešto sporiji tempo koji diktira Inera u ovoj trci osmogodak Sierra Rangera sa Zoranom Petrovićem na sulkama. Na drugoj poziciji kasa Pablo Jet, iznutra Serial Killer MP sa Jovicom Ostojićem.
četvrta pozicija za Favoniju, peta pozicija za sjajnog finišera Iron Willa, sedma pozicija za Perfekta, začelje za MT Hichiti. Kontra pravac gde se mnogo šta rešava, Inera ne da čelo Pablojetu, ubrzava se tempo, Inera s polja Pablojet, Inera Pablojet, treća pozicija Serial Killer MP, krenuo je Perfekt, a markira ga MT Hichiti. Staje tamo Favonija, predposljednja pozicija za Iron Willa, iznutra Inera, s polja Pablojet, treća pozicija za Serial Killera MP, četvrta pozicija za Perfekta, peta pozicija MT Hichiti, šesta pozicija za Iron Willa, začelje za Favoniju, stala je skroz, iznutra Inera, s polja Pablojet. I sad se pomanja glava Pablojeta napred, Pablojet ide na čelo, Pablojet Inera, da li Ineri ostalo snage da se suprostavi Pablojetu? Na trećoj poziciji Serial Killer MP, stao je tamo Perfekt, ili pak skočio, a s polja ide MT Hichiti, iznutra Pablojet, s polja Inera i Serial Killer. Ko će dobiti ovu trku? Pablojet sa Dejanom Katanićem, s polja se stuštila MT Hichiti, ide i Serial Killer MP, Pablojet da li je pobegao na vreme, Pablojet druga pozicija za Serial Killera, ima li gde da prođe MT Hichiti? Nema ni mesta, Pablojet druga pozicija Serial Killer, treća MT Hichiti, četvrta pozicija Iron Will, peta Inera, šesti Perfekt i začelje za Favoniju. Trka je puštena. Da vidimo ko će dobiti kup Ljubičeva 2016. godine. Na čelu je Rhodesian Storm. Rhodesian Storm vodi ovo nadmetanje, na drugoj poziciji je bila La Carolina, sada na drugu poziciju izbija se Miss Warrior, treća pozicija za La Carolinu. Na četvrtoj poziciji vidjet ćemo ko je, da li je to Leonido. Peta pozicija za Šternen Princa, a priključak tamo uhvatio Ogon koji je najlošije startovao. Trku vodi Rhodesian Storm, Miss Warrior na drugoj poziciji. Puleni, Gabora, Maronke su prvi i drugi. Alarmantna situacija, kao u memorijalu kralja Aleksandra. Rhodesian Storm, Miss Warrior, Leonida tamo s polja na trećoj poziciji, Šternen Princ na četvrtoj. Peta pozicija tamo iznutra za Charda Brekara. Rhodesian Storm, Miss Warrior. Treća pozicija za La Carolina. Jaffi brani čast, četvrti je. Argentario peti. Doviđenje i prijatno. To je to. Rhodesian Storm, Miss Warrior. La Carolina, Jaffi, Novel Rock, Argentario, Leonida, Ogon, All Yours, Chard Brekar, Gordon Flash, Šternen Princ. Mora auto ubrzati, prete konji da ga stignu. Naglo je sada otišao automobil i Credits by Myself je naglo ostao. Trka je puštena, na čelo ide Amazon Banker. Amazon Banker je vodila ovo nadmetanje, ali je prepustila lidersku poziciju sada grlu koje vozi Nemanja Mašića, to je Povelja. Povelja sada vodi ovo nadmetanje, na drugoj poziciji je Amazon Banker sa Brankom Skenderovićem na sulkama. Vidjet ćemo ko je na trećem mestu, samo da se grla malo primaknu. Da li je to Utsuri de Žerbero? Jeste. Lisas Čarapas, to je to, treća pozicija. Na četvrtoj poziciji bi trebalo da je Unifleur sa Josipom Gabrićem mlađim na sulkama. Tempo u ovoj trci diktira Italijanka od Abanoasa, Povelja. Povelja vodi ovu trku, druga pozicija Amazon Banker. Treća pozicija za spolja Unifleur, iznutra Utsuri de Žerberoj, spolja ide Dabanoas, u sredini je Robert Seke na sulkama Distrinusa. Trku i dalje vodi Povelja sa Nemanjom Mašićem na sulkama. Povelja vodi ovo nadmetanje, druga pozicija Amazon Banker sa Brankom Skenderovićem, treća pozicija Utsuri de Žerberoj, četvrta pozicija Unifleur. I dalje nema promene, kontra pravac, Povelja diktira tempo. Da li se iko primiče?
Povelja, prva, druga pozicija, Mazon Benker, treći, Ucuri de Žerberoj, kao da tamo već tera da Banoasa. Goran Zolna i na četvrtoj poziciji, iznutra se probija Joel Cortina sa Zoranom Živojinovićem na sulkama, izbija na četvrtu poziciju, izbiće i na treću poziciju ako ima mesta između Amazon Benker i Stubića. Trku vodi Povelja, ali se ugasila Povelja. Iznutra napada Joel Cortina, stala je Povelja kao u zid, na drugoj poziciji je sada Amazon Benker. Na trećoj poziciji Distrinus sa Robertom Sekeom na sulkama. Četvrta pozicija Povelja. Peta pozicija tamo za Ucurija de Žerberoja kojeg ozbiljno isteruje tamo Miloš Kovačević. Vidjet ćemo ko je tamo skroz polja. Na čelu ove trke Joel Cortina. Napada ga Amazon Benker. Joel Cortina ili Amazon Benker. Amazon Benker ili Joel Cortina. Borba do poslednjeg metra. Dva srčana konja. Amazon Benker prva. Joel Cortina drugi. Treća pozicija Quickfire, četvrta pozicija Credit Financial, peti Distrinus, šesti Ucuri de Žerberoj, a potom recimo Lambert Sas, Hussein Dilar, Povelja, Dabanoas i začelje Unitreur. Reklo bi se da su sada sva grla, tako je, unutar start mašine i trka je puštena. Odlično tamo startovao Alcatraz, nešto slabije startovao Grand Control. A da vidimo ko će na čelo ove trke. Da li je to Respekt? Ne, to je Lepa Irina. Irina je na čelu, Respekt na drugoj poziciji. Bugari vode ovu trku. Na trećoj poziciji Alcatraz. Tamo drži čvrsto Šaronu, džokej Goran Krstić jedva. S leve strane je El Diablo, iznutra Kalina Lady. A začelje za Emanuela i tako dalje. Da, trku sada tamo vodi i dalje Irina. Irina sa Aptulom vodi ovo nadmetanje. Respekt, visoko podignute glave u vis, galopira na drugoj poziciji sa Antonovim. Treća pozicija priključak hvata Kalina Lady sa Tikom Vujkovićem. Četvrti je Alcatraz, peta je Šarona, šesti je Ground Control. Iznutra se probija Princeton Boy. Krenuo je tamo Emanuel, a krenula je i A Capella, izbačena iz praćke, predposlednja pozicija El Diablo, začelje za Original Plan. Trku vodi i dalje Irina. Irina na čelu ovog nadmetanja, Kalina Lady na drugoj poziciji, treća pozicija za Respekt, ali tamo čini se da preti A Capella. A Capella se uhvatila zajedno sa Kalinom Lady. Dve štalske drugarice iz Uba idu na napad na Sandru, a Sandra beži. Sandra vodi ovo nadmetanje s polja, A Capella iznutra Kalina Lady. Triomice diktiraju tempo ovoj trci, evo ga i Ground Control. Probija se i Ground Control, Sandra Lepa na čelu, Irina Lepa na čelu. Irina vodi ovu trku, Irina Kalina Lady, Irina Kalina Lady. Poslednji napad Kalina Lady, ne da Požarevac Kalina. Kalina, Irina, Ground Control, A Capella, Princeton Boy, El Diablo, Alcatraz, Šarona, Respekt, Original Plan pa Emanuel.